Bafowethu, uThabani Hlatshwa wasevele waveza okuthusayo-ke ngenyanga edume kakhulu-ke. Sikhuluma-ke ngomhlanga, insizwa-ke laphana-ke yaziwa kakhulu ngokuthi-ke iwumelaphi wendabuko edume kakhulu futhi-ke ikakhulukazi ngapha naseThekwini-ke. uThabani-ke uveze elokutshontshwa kwey'moto ukuthi-ke zisuke zithathwa yile nyanga izisa kwelakubo eMozambique, ngokusho kukaThabani Hlatshwayo. Nanto udaba oluphelele khona la kwisiqiniseko SME, ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ulike lama-video. Kunomjida abathi umhlanga, ngike ngabona ukhuluma ngaye, ake ngutshela umhlanga ngiyamazi. Umhlanga utshontsha imoto vele zabantu ebese eyayiweza ezisale eMozambique. Umhlanga lo mfana omncane nje abathi umhlanga lo benginokumposta la. Ingitshele lensizwe ukuthi hayi umhlanga kune twin cap futhi ayitshontsha. And leyo twin cap yona lesingazi noma wafa yini umuntu ngoba ngisho amaphoyisa eyithola isi-recover. Ya-recover inegazi lomuntu ngaphakathi kodwa leyo nto yanyathelwa phansi. Ngixoxela ubani lapho? Uhlophe. Ngihamba nohlophe endleleni. Awulinde wena, ulinde kancane. Leyo twin cap leyo usiso ayitshontshelwa ngiyakhuluma naye la efonini. So naye fanele ngimprotect at the same time. Kodwa at the same time fanele ngidedele le information ebalekile ukuthi ama-double cap atshontshwe KZN asuke etshontshiwe womhlanga bewahambisa bewasale eMozambique. Uzothuka because kunabantu abagade osomatekisi abasebenzisana naye umhlanga. La uzongihlonipha khona ungisabe ngoba uma ngabe sengutshela mina uthi angesabi luthi ngoba vele ithuna le ndoda lisendleleni futhi angesabi mina makuthiwa ngesabi ngempela. Umhlanga lo ozenza inyanga qola abantu imali kunabantu abangosomatekisi abagadwa futhi abahlonishwa abasatshwa eKZN. Laba babagadayo bahlangene kakhulu nomhlanga. That's why umhlanga lo ngathi uyinyanga engasabi lutho esenzela nomngayini because uma uke wamthinta bakhona osomatekisi la abazokukhiphela inamba udutshulwe. Sengifuna ukukutshela how deep are the cases that I run. Ukutshonjwa nje kwama-twin cap eKZN. Yes, ukutshonjwa kwama-twin cap eKZN kuhlangene kakhulu nabantu abasatshwayo ekuthiwa laba ogabadiya. Yes, ogabadiya bangempela. Hey wena mfowethu, ama-ranger athi mayehamba uma uke wayilandelela leyo nto abantu abazokushaya ngohlwayi labo ogabadiya labo. Funa ukukukhombisa how dangerous is the game. So ngiyayihinta nje kancane ngasatshiswa uma ngihinta. Ngiyayihinta nje kancane indaba yamhlanga nganyazi idleke nje enkulu futhi idleke. Sanyakazi idleke. Ezinye idleke zafonela uKing Bhaka kabukabi kuthiwa umfana wenzani lo mfana lo. Akwasho ukuthi hayi uHosiyana kamdayisa umuntu. uHosiyana ngimthanda lokho, that's why ngiphila noKing Bhaka. Banthuzi kodwa ngabada athi ngicela ngipheni imali njengoba ecela kundimande ethi ngiyacela baba ngicela uyifayile mina imali baba ecela ngami ngegama lami. Lalela ngifuna ukukutshela nje into ejulile. Inyanga eningi ezenza ubugebengu bakhona osomatekisi asebadla ngaleyo nto leyo. Uyazi ukuthi inyanga ziyayikhokha i-protection fee kodwa afuna ukuphumela obala ngalokho. Kodwa-ke asikhulumeni ngale ebalulekile yokunyamalala kwey'moto eKZN because fanele siyilungiseni leyo ndaba. Umhlanga waba kwi-process yokuthenga ipasi la eSouth Africa. Nangempela lelo pasi lelo walithenga ipasi la eSouth Africa. Akasiyi South African umhlanga wangaphandle. Kodwa i-process yokuthi athenge ipasi yenziwa la eSouth Africa. Ngoba kakunye nesibhamu asiphethe siyadinga ukuyohlonzwa lesiya sibhamu. Lesiya sibhamu ngiyasola ukuthi asebenza kulo muntu owabulawa kwi-twin cap. Ngilindeni kancane ngize kahle ningangijahi. Yabona babebhala bethi lalela ngifuna ukuzela kahle nendaba. Mina mfethu lalela amaphoyisa onke aphethe amacala awahlalela eduzane because kunamacala angakulekelela ke la ekhaya. Uthi uyangnyanya uzwe igama lomuntu wakini lishutha liyaphezulu lithi ulibone ukuthi ayingeke lensizwa lena yi. Mina mfethu nangisithunywa mina.
Mawungayazi ingelosi ukuthi isebenza kanjani, mina ngiyisithunywa mina. Mawungayazi ingelosi ukuthi isebenza kanjani, mina ngikwenqena ukufa. Kulento engenza nganikela ngomoya wami ngathi akhale noma ngathi u7 noma ngathi u8 mase kushaya isikhathi. Futhi mina uma usazongidubula umosha isikhathi, wothatha ummesi noma isaha ungisika intamo ngibuzwe lobo buhlungu bokuthi ngaba sacrifice abantu. Ungidubula, mawungidubula usumosha isikhathi. Funa uvela uthathe isaha ungisika intamo ngcono. Yila ngiyozwa khona ungisika ukuthi anange ngisika, okay ayiseqedile sengihambile. Pheli ngoba uma usakhuluma ngesibhama uyadlala lapha. Mana sikhulume le ndaba ijule. Awuthi sikhulume le ndaba ukuthi iSouth Africa ibheda ngalokho ukuthi umuntu olwa ngqo nobugebengu animfuni nini.